mesmerizing waterfalls, the green and lush forest, and a lot more verdant mountains. It is so refreshing, so cozy, so welcoming, and I'm inviting you to be here. Experiences of the best of what we can offer to you. Mabuhay! Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dude's Torta. Karon sabay ta, uban ni kami. Kauban ang Assistant Schools Division Superintendent Dr. Rebecca Casa Sagot, CESO VI, ug ang our very own District Supervisor Dr. Redaniel and Mrs. Catherine Faith Abelita Corpus para sa National and Local Election Readiness Monitoring. Tara, sabay ta, mag-tour ta. Here we go. Padulong na ta sa... Ay sir, good morning. Morning. Saan sa kadya? Nagusa ka da, sir. Kamay. Tanay mo po din. Nana sir, masagot sir? Wala po kabalo. Ah, wala pa? Kabalo. Sige sir. Wala pa niya. Yeah. This is not the district office. Good morning. Hi, morning. Ngunit. Yes, ganit ma'am. Wala pa silang ma'am. Go ma'am Shai, sige na. Utility ka or clerk ka? Kaya nga ako nakungkuan ba ako ang mga akong ilong kay murag kakabutuhon na sir ba? Nonsan din mo. Ah, Yung heart dito ang ilong mo na lang gani. Assistant Schools Division Superintendent. Ngayon sa Sawata Central Elementary School. At napakaganda rin naman pala ang nangyari sa mga bawat sulok ng paaralan. No? Maka-happy. This is the best scenery that I have seen from Sawata Central Elementary School. So, be great everyone and have a great day. Yes, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Rebecca Casa Sagot, CESO VI. Yay! Thank you for coming, ma'am. Yes, our District Supervisor, Dr. Redaniel, ma'am. Yay! Hello, ma'am. Sige. Nya, kumusta? Ready na? Ready na para eleksyon? Ready. Yay! Say thank you. Bye-bye. We're all going to Monte Dohali Elementary School, and we will be seeing all the teachers. Oh no, not all the teachers, but the school head also. In Monte Dohali. For another round, I'll be there. Yay! Hello, Dohali Elementary School. Welcome to Dohali. There you go. Wow, ready for face to face. Sir, morning sir. Morning. Hello ma'am, morning. Kanindot. Ganahan ko din kaya parampa kayo. Sir. Wow. Oh my God, the kumintang at the window. So beautiful. Wow. Kani pinagtunduan sa Kinder ni ma'am. Tapos sa office good ma'am ang mga bongga. Dili na kay tanto. Halata. Uy, kuan ba ya ang akong Pwede na ginani mo pasala. makarga ko na sa akong sakyanan. Pwede na. Dili si Ma'am Bingka. Wow, with tissue.
Donation. Donation pwede ka ni donation sa parents. Sana all. Let go na. Kasayang. Oh, bit-bit sa anak. Ay, wow. Wala na ma'am. Pakuha ng bakong bali. Only required the southeast in our classroom. Yes, ma'am. Yes, promote pa kayo. Ganda. Sige, shout out na, shout out. Hello, sir. Hello. Thank you for coming. Yes, thank you very much. Okay, maguli na mi. Human na mi diri sa Dohali. Bye-bye. A few moments later. Next stop is Dato Balong National High School. Okay. Hello, good morning mga kadudes torta. Welcome sa Dato Balong National High School. Sa wala kailan ako. Ulawan eh. Ako dahil si Shalom. Usapong ko sa magtutudlo diri sa Dato Balong National High School. You can also check out my YouTube channel, which is under here. Yes. And welcome. Yes. Mga kadudes Thank you, torta. sir. Tara. Tara. Sige, let's go. Wow. So what difference have you made to go Monday? Why do you picture guys? Ako makita sa yung hinahanap. I visited Shalom here. Yes. Sige. Daw, ma'am. Actually, when he was still a little boy, he spoke Tagalog. Wow. Every time we saw him, we met him in the school because he's being brought by his mother in the school, who was my co-teacher then at Santo Tomas National High School. We were always so glad with this little guy who always spoke dollar. Yes. Until now? Yes, until now. Wow. Perfect. Yeah. Never be replaced. Galing. Very good si Sir Shalom. Kitaan eh. Opening ka sa Native. Wow, the SBM. wow. Pero okay rin mo, Beth. Yes ma'am. Permanent ako. Last 2000. Martiso, pumunta na eh. Congrats sa nindot kayo mong kuhan. Hello, Sir Jen. Hi, Sir Jess. Lodi. Wow. That's YouTube. Kuha na ni, sensation. Welcome, Sir Dato Balong. Yes, thank you very much. Nito tayo yung SBM. Thank you. Ma'am Hana ni Sir. Ma'am Hana. Sa inyo nasab si Sir. Marami. Wow. Ma'am Jean, Asper. Napamayra po sa team. Dali mga teachers. Sir Jen, flowing dyan eh. Oh, yes po. Flowing na na, Sir. Si Ma'am Lo, Deputy Division of Davao del Norte, Deputy Region 11, and the world. Welcome to Dato Balong National High School. This is where nature bounds. See the mesmerizing waterfalls, Wow. the green and lush forest, and a lot more verdant mountains. Wow. It is so refreshing, so cozy, so welcoming. Wow. And I'm inviting you to be here in Dato Balong National High School, or else you miss
1/3 of your life's experiences of the best of what it can offer to you. Mabuhay! Natural na flowing. Wow. Natural spring. A few moments later. Next stop is Dato Balong Elementary School. There. Piyestang piyesta. So Robert. Hello ma'am. Good morning ma'am. Welcome to Dato Balong Elementary. Yes. Thank you. Hello, hello ma'am. Dato guys, school. Yes. Yeah. Ma'am Grace. Pwede na gid sila mo face to face no? Welcome visitors. To the CR, to the... Ito nga may Bingka. Ug ang pinakapangalan jud nila ma'am na dito sa katong permero dito sa entrance. Sa entrance. Layo mo kay ma'am ba sa kalayo. Itaas-taas siguro ni Bert, no? Dahil gitupong naman po sa height po ni Robert. Ito na lang. Ay. Wow. Ito po daw siya sa white coral sunod. Yes, ay. Sana dito ma'am, ang mga ligid nakastock lang dito. Mana po dito ni Sada. Ada na po ni sa next station. Puyo na siya ma'am nga ana aron gamay rin ang taor din mo agi. Ang sakyanan. 15 minutes later. Next stop is Dakudao Elementary School. Okay. Entrance. Yung mo pagkabot. Na pag painit na ng saging. Mura pa ana jud. Maghunang din niya, magipagungit niya. Umabunya na lang yun mo. Nakabantay ka. Naabot ni. Man lang. May awal kabayo dire. Yan, abot man ka diri pa. Yan, balong noon, yada ko daw. Dili ko na assign pa niya. Master Teacher 1. Wow. Wala. Teacher 3 only. Ay? Ay, we're going to Oh. teacher 3 pa. Yes. Kani kay MT1. Everyone, wow. Mape Teacher 1. Imong mga estudyante. Hello, hello sa mga Dato Balong National High School students. Yes. Senior high school, grade 11 and grade 12. Yay. Shout out sa mga elas ko ah. Oh. Nakita ka. Sa mga taga-igangon. Yeah. Yay. Ma'am Shifora. Kaya ko sa camera, sir. Ah. Hi. Ah. Artista na ma'am. Artista na tabon sa naong. Pwede tanggalon. Ayaw lang. Why lipstick? Hi. Nawa kami na vlogger.
Ako na elementary school. Ako makauman na teacher. Fiesta. Isa may na-assign din nga AD. Kami, ma'am. Aka mo. Kaming doon na. Meron Yan yun. ang listahan ko. Okay naman yung delay. Ready na po dito. Wapa niya ready for election. Ready for klase man eh. O gani, ma'am. Amo na po niya ito ang karong, ma'am. Gani, ready na eleksyon. Gani. Ay, kagwapa sa room ni Donna Dalaga dyan. Wow. I travel in relation to election, hindi siya chargeable against tungkol kay na amoy allowance. Siya po kay tax mo, boy. Sa allowance. Umano sabi ko daw, ato na punta sa next. Sa inyo na, ma'am. Sa inyo na ta. Amo agit ta. Ay, o taga, libot ko. Adto sa mi. Bye-bye. Welcome sa Dude's Torta. Minutes later. Next stop, Libuton Elementary School. Sir, may hapon. Sir. Karon pa ko diri sa Libuton. Asa gani ang ulo na ron? Di ba kanina man ang ganito? Dali ang voting. Ah. Ayun na ito po. Lapa. Kaya na mura bang guide na lang. Parang yung mabatay sa ito. Guide na lang. Guide na lang, sir. Padulong dito, padulong ana. Murag ana na lang. Kani sila, ma'am. Dili na dili mag-serve. Kami sila ang ma-serve mo. Kami sila. Biasa naman itong maruya ni sir. Grabang mga bulak ng muto. Ah, magkano ano to? Big Roy? Big Roy na? Big Roy? Kapitan. Get out. Mayo hapon sir. Yes. Kapitan impas diri sa Barangay Libuton. Ah, sige na, Kap. Go. Ah. A few moments later. Sa bato ka, ma'am? Next stop is San Miguel Primary School or San Miguel 2 Elementary School. Pinakita din maging anak mo. Asa araw mo? Agri ka entrance. Wala ko mo entrance. Kung dako kayo nga na gitanggal na. Kung bel ang dako kayo. Ayaw tao. Diri man to ma'am, dako kayo nga bumbong. Pabalik-balikan kay paliton. Sabi mo, sige ka. Ma'am, sige na ma'am. Pangulak. Ato na ta. Okay, ma'am. Hello, guys! After a long travel along the long and winding road, finally we arrived back to Sikwate Central Elementary School. And of course, the trip is even more amazing, more enjoyable, and more meaningful because I have with me my beautiful buddies. We have PSDS and Redaniel! And school head, Miss Faith Carpos! And of course, we also have with us Mr. Jesse Lamsey, Yay! our cameraman. And we're really very thankful for the trip, and we are very grateful to God for bringing us back to Sikwate Central safe and sound. And it was such an enjoying trip,
And we learned that Sawata people are very nice, very creative, and all the schools we've been to are all very good. Ma'am D, plus factor sila. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you so much, Jessie, Sarah. Ma'am, welcome ma'am. And Ma'am Kay, Yes. also, salamat kayo for being with us in our school monitoring. Og labaw sa tanan, salamat po sa mga Pamulak Festival. Yes, o sa thank mga you. Sikwate Festival. Yes. O sa mga Bingka nito. Thank you, Thank schoolers, you. for preparing and mga teachers present. Yeah, thank Salamat. Thank you. Dagan salamat sa inyong pagtanaw. Humanag yun ang amo ang pag-tour, pag-monitor sa readiness sa atong national and local election. Thank you for watching. God bless everyone.